muri Bibiliya Imana ivuga ngo ntugire ubwoba. Nababwiye Igitega, ndababwira ndiko muri intumva, hari n'intumva biranditse. Ntabwo bafise, niwasiba nkagusubiriza uracugera ufata inkoho duce tugwana abenegihugu bose atakuzobanesha. Reka twongere tubasuhuze, tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone rero muri iki gitondo cya tariki ya 12 ukwezi kwa mbere umwaka 2025, nshuti bavandimwe mutera gatebe kugira ngo tubane namwe muri byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko ibizindutse ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruka mu makuru ya politiki, umutekano na diplomasi, turebera hamwe ngo bihagaze bite mu gihugu cy'u Burundi. Rero bidatinze amakuru agezweho muri iki gitondo, biravugwa yuko nanone ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha. CNDD FDD umuriro watse. Reverien Ndikuriyo, Perezida Evariste Ndayishimiye, byagaragaye yuko hagiye kugaragaramo igihangange nyuma yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo uyoboye umugambwe CNDD FDD imyaka iri hejuru ya 20 amaze gutangaza yuko agomba gutanga imihoho agaharira abandi nabo bakayobora. Nyamuneka ibi byateje impagarara ndetse n'intugunda hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Abantu baribaza bati bihagaze bite, kubera iki uyu mugabo aretse inshingano yari afite mu gihe cy'imyaka igera kuri 20? Ibi ngibi nyamuneka ntago aratangaza ibyo ari byo, gusa amakuru y'ubwino yamaze kugenda ajya hagaragara nuko uyu mugabo yifuza kuyobora cyangwa se kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo ndetse n'amakuru avuga yuko haba hari ubugambanyi bukomeye cyane kuri aba bagabo hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko umugabo bita Ndikuriyo amaze gutwara izina rya Perezida Evariste Ndayishimiye kugera naho abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi bashobora kutazamwizera ngo babe bakongera kumutorera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba andi makuru akomeje kugenda atambuka, tuze kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi, turebe abasirikare bagera ku 12,000 b'abarundi bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko biravugwa yuko umujyi wa Uvira wamaze kongera kugotwa n'ingabo z'abarundi, ariko nanone bikavugwa yuko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe, Mikarati, Bijombo ndetse na za Mikenke, aho hose hari defense z'abarundi zamaze kugenda zifata position. Byamaze kugenda bimenyekana yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kigiye guhurira hamwe n'igihugu cya Tanzania bagakora operation zihuriweho, by'umwihariko n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo mu makuru akomeje kugenda avugwa, aho bivuga yuko ubugambanyi bwa bukomeje kugenda bufata indi ntera, yaba mu gisirikare cy'u Burundi yaba mu mugambwe CNDD FDD. Tuze kugenda tureba ngo bihagaze bite. Nanone kandi amakuru aravuga yuko mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye naho ibintu bitoroshye habe na gatoya. Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agifite gahunda yo kongera kwiyamamaza, nubwo bwose ibi byose bikomeje kugenda bisa naho bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze kugenda atakarizwa icyizere n'abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Kera kabaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abasanzwe bamenyereye ibya politike ndetse n'ubusesenguzi bw'amakuru bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu yaba yaratinze mu by'ukuri, kuko abo bahanganye bamaze kugenda bamusiga. Ibi biragaragarizwa mu kuba benshi bavuga bakumvwa, ariko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu agakomeza kugenda ashinzwa kukudebekera abagizi ba nabi ndetse n'abagambiriye gusahura iki gihugu. Bikavuga yuko kandi mu gihe uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yabahawe icyizere n'abaturage b'abarundi, nta cyizere kirekire bishobora kuzatanga, cyane cyane yuko abasanzwe bamenyereye politike n'ubuyobozi bw'uyu mugabo bavuga yuko nyamuneka ibye ari impanguhe, cyangwa se mu by'ukuri uyu mugabo nawe bishobora kuzarangira bibaye nk'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Andi makuru kandi akavuga yuko ubwo umushikiranganje ujejwe ikigega cyangwa se imari ya leta, ubwo yagarukaga mu byaranze cyangwa se mu bimbogamizi zagiye ahura nazo mu kazi kiwe, yagaragaje yuko hari
abagabo benshi ibifi bya rutura bikomeje kugenda bamwaka igiturire ndetse banamutera ubwoba yuko isaha n'isaha ubuzima bwiwe babunyereza. Ibi bigaterwa nuko mu by'ukuri ngo yanze kubasinyira kugira ngo amafaranga ya leta asohoke agaragara y'umwaho hari ibyo yagiye ahaha. Ariko nyamuneka uyu mugabo yishingikanisha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko nyamuneka iyi ngiyi ishobora kuzaba indi mpamvu ikomeye cyane ishobora kuza gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo bashobora kuba batarebana neza. Amakuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi baturutse mu gihugu cya Somalia ubwo misiyo y'iki gihugu ya Somalia yasozaga, cyangwa se umuryango w'abibumbye wasozaga misiyo yawo muri Somalia, ingabo z'u Burundi zaturutse hara ku butaka bw'igihugu cya Somalia bakaza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko benshi bari gukomplaininga imishahara yabo ndetse na duhimbaza musiki bari baremerewe n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ikibabaje kandi giteye agahinda nuko aba basirikare abenshi bahise bajyanwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara imiryango yabo itari yarigeze mu by'ukuri ibona byibura ibyo bakoreye. Andi makuru kandi akagaragaza yuko mu by'ukuri Prime Niyongabo nawe byaba bitoroshye habe na gatoya. Iyi minsi biragaragara yuko iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuba akiri mu bihe bidasanzwe, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye aragirizwa aku kuba yaragiye aregeza mu bihe bitandukanye. Isaha n'isaha rero ibintu bishobora kuza kugenda bimuhindukana, ndetse n'amakuru agaragaza yuko na kudeta ishoboka kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi mudukundire tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka muri uyu mwandiko harazamo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania. Tanzania rero muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ngo nayo yamaze kugenda yidekarara, igaragaza yuko ngo igiye kohereza ingabo zigera ku 9,000 zigomba kujya gufatanya n'abandi basirikari benshi b'igihugu cy'u Burundi basanzwe bakambitse mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone bagafatanya n'ingabo za leta na Wazalendo bakareba yuko bahashya izi nyeshyamba za M23. Mu gihe ku ruhande rwa coalition bafite uburyo bari kwitegura intambara, izi nyeshyamba za M23 nazo zifite uburyo zamaze kugenda zereka isi yose yuko ziteguye kurwana iyi ntambara. Akandi ngo Perezida Tshisekedi uko yabigenza kose mu gihe azakomeza kubashozaho intambara izarangira yicuje, cyangwa se ari we wishyuye ikiguzi iki ntambara. Na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe benshi baribaza impamvu uyu mukuru w'igihugu yongereye ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, mu gihe ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga n'inyeshyamba za M23 igisirikare cy'u Burundi hafi 60% bose bari bamaze kugenda basubira ku butaka bwabo. Ariko aho inyeshyamba za M23 zirekuriye umujyi wa Uvira, biragaragara yuko ukwiyongera kw'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bikomeje kugenda biba akaga gakomeye cyane. Ariko nanone mbere yuko izi ngabo z'u Burundi zigera mu mujyi wa Uvira, biravugwa yuko habayemo imikwabo ikomeye cyane, ndetse harimo no gusaka bimwe mu bikoresho bya gisirikare ndetse no kugaragaza niba nta byitso bya M23 byaba biri muri uriya mujyi wa Uvira nk'uko bigenda bitangazwa. Sibyo kandi hari imyitozo idasanzwe twababwiyeho ku munsi w'ejo yari irimo irakorwa n'imbonerakure by'umwihariko mu ntara ya Cibitoke, aho abaturage batewe impungenge ndetse n'ubwoba n'urusaku rw'ibiturika bikomeza kugenda bibasakuriza mu masaha y'ijoro. Biravugwa yuko kandi ukurikije uburyo igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura intambara ndetse n'uburyo kiri kongera ingabo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibi biragaragaza yuko isaha n'isaha mushobora kuza kongera kumva guturika gukomeye cyane mu by'ukuri hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na coalition muri rusange. Benshi nanone bakavuga yuko impamvu nyamukuru ishobora kuba yaratumye Perezida w'igihugu cy'u Burundi atakaza hegemoni cyangwa se atakarizwa icyizere n'abaturage harimo intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone nubwo bwose bigaragaza yuko hari amahirwe ashoboka bizamwimisha yo kuba yakongera kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu kuri manda ya gatatu, biravugwa yuko nawe byagiye bimworohera kubera yuko bamwe mu masezerano yagiye agirana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo arimo amasezerano arimo amafaranga, akayabo k'amafaranga by'umwihariko mu kugira ngo igihugu cy'u Burundi gifatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amenshi yamaze kugenda ayakubita
mufuka ayandi kandi ayubakishamo amahoteli nyuma y'ubwoba bukomeye cyane yuko atazongera kuyoborwa gutorwa ngo ayobore iki gihugu cy'abashinganahe giherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Nanone kandi nk'uko twari twatangiye amakuru tubabwira uburyo muri CNDD FDD bimeze, mu badede intambara yakomeje kugenda yaka umuriro, ariko nanone si mu badede gusa, hari andi makuru akomeza kugenda avuga yuko andi mashyaka ya politike arimo ishyaka rya Iprona, arimo ishyaka rya CNL, abangaba nabo bavuga yuko biteguye ibishoboka byose. CNDD FDD bihagaze bite? Uguhangana gukomeye cyane gukomeje kugenda kujya hagaragara, ndetse n'imbwirwaruhame zikakaye ziri kugenda zibwirana. Ibi byose turaza kugenda tubibabwira, ariko nanone birajyana n'ibibazo by'umutekano bisanzwe biri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda afata icyemezo gikomeye cyane cyo kohereza izindi batayo zikomeye mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Baraka ndetse na Fizi. Tuze kongera tugaruke nanone ku byaje kugenda bitangazwa n'uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza yuko hari amakuru avuga yuko ubwo inyeshyamba za M23 zafataga ibice byinshi bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, abenshi mu barwanyi ba FDLR bagiye bahungira mu gihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka u Rwanda rwo rukomeza kugenda rwereka amahanga yuko bimwe mu bihugu bituranyi by'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bashyigikiye umugambi wa FDLR, ariko u Rwanda rukavuga yuko ruzafata ingamba z'ubwirinzi mu buryo bushoboka cyane. Ni nayo mpamvu menshi mu makuru mukomeza kugenda mwumva, by'umwihariko harimo amaoperasiyo agenda akorwa. Aha rero nanone igihugu cy'u Rwanda cyamaze gusaba umuryango w'abibumbye yuko mu by'ukuri wasaba igihugu cy'u Burundi kikareka gushyigikira FDLR, cyane cyane yuko amakuru akomeza kugenda agaragara bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi cyaba gicumbikiye bamwe mu barwanyi cyangwa biterabwoba ba FDLR. Ariko igihugu cy'u Burundi nacyo kiragiriza u Rwanda yuko ngo u Rwanda rushyigikiye Red Tabara, kuko President Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda cyaba gitanga amafaranga, indaro, ibyo kurya ndetse na espace yo kwitorezamo kuri uyu mutwe ugambiriye kuba wahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone uru Burundi bukagaragaza amahanga yuko ngo u Rwanda rwaba rwarabimye bamwe mu banyabyaha basize bahekuye igihugu cy'u Burundi mu mwaka 2015 ubwo hageragezwaga kudeta ya General Niyombare, ndetse urugamba rukaba rwarasize uwo bita Adolphe aruguyemo. Ibyo byose turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Andi makuru kandi, hari amakuru avuga yuko muri CNDD FDD intambara ari intambara nyuma yuko bamaze kubura ayo bacira n'ayo bamira, by'umwihariko mu gushakisha amahitamo y'ugomba kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se ugomba gutanga kandidatire ye, kugera naho benshi mu bayobozi bagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yaba atagifite cyangwa se yaba atagifite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka abantu ba hafi y'uyu mukuru w'igihugu bo bagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu agifite icyizere ndetse na passion yo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi byinshi twagiye tubura, cyangwa se amahirwe atandukanye ubu Burundi bwakomeje kugenda busa naho bubura, nuko uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ngo Burundi bugomba kuza imbere, ndetse bigaragaza yuko diplomasi itandukanye uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye akina, nyamuneka nta mugisha nta n'amahirwe abarundi bigeze bayigiriramo, ahubwo bikaba byarakomeje kugenda biteza ibibazo bikomeye cyane. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gifite umwimbu ndetse gifite byose, ndetse ari igihugu gihinga kikeza, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi biravugwa yuko ibintu byaba bikomeje kugenda bimukomerana nyuma y'amakuru y'ibura ry'igitoro. Ubuzima igihugu cy'u Burundi bagiye kumaramo hafi imyaka igera kuri 3, aho Reverien Ndikuriyo we ku munsi w'ejo yagaragarije abaturage yuko hari amahirwe akomeye cyane yo guhinga amavoka bakayagurisha mu mahanga, by'umwihariko akaza gusimbura bimwe mu byagiye bibura hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero kandi akagaragaza yuko nubwo bwose uyu mugabo Reverien Ndikuriyo bigaragara yuko ari uzasimbura Perezida Evariste Ndayishimiye wenda nk'ishyaka CNDD FDD ryaba rimutanzemo nk'umukandida, ariko bavuga yuko abasanzwe bamumenyereye ari we waba ufite ubuyobozi bubi munsi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ni benshi yakomeje kugenda anyegeza ubwo yari mu nzego zifata ibyemezo, kimwe n'umugabo bita Guillaume Bunyoni usanzwe afungwa. Benshi bakubitira agatoki ku kandi bavuga bati reka yumve, kuko nawe abo yafungishije ndetse n'abo yishe ni benshi. Ibi rero
bikagaragaza yuko ngo mu gihe igihugu cy'u Burundi Perezida Evaristo Ndayishimiye yakamburwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi Reverien Ndikuriyo akaba yakiyobora nawe na bya bindi mwe bavuga ngo nta bose ni bamwe kubera yuko n'ubundi doctrine zabo ni zimwe cyane cyane yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo we ngo nta mikino anagira we iyo bibaye ngombwa aranica. Ibi rero ni akaga gakomeye cyane n'ibibazo bikomeje kugenda bigwira iki ariko nanone nkuko twari twamaze kugenda tubikomozaho tuvuga uburyo bihagaze hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye biravugwa yuko rero aba bagabo umwiryane wabo ukomeje kugenda ufata indi ntera ndetse bikomeje kugenda biteza n'ibibazo mu baturage b'igihugu cy'u Burundi ubwoba ni bwose yuko iri shyaka rishobora kuza gusenyuka bamwe mu bakadire bakomeye cyane baryo bakagerageza kwiyomora bakaba bakura ishyaka ryabo ukwabo. Nanone kandi turi buze gukubitira mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nare Rushatsi tubabwire yuko ibi bintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota. Tuze kugaruka ku gisirikare cy'u Burundi turebe abasirikare babo bakomeje kugenda boherezwa mu bihugu bitandukanye aho bivugwa yuko abasirikare b'abarundi bari muri Somalia abamaze kugenda bakurwayo abenshi baturutse muri Somalia baracyakuriye iminga imishahara yabo bahembwe ariko nanone direct batarahembwa bakahita basubizwa ku butaka bwa Kongo kujya guhangana n'inyeshyamba za M23. Ibi ngibi nabyo biratuma benshi babyijujutira benshi bakavuga yuko ari nayo mpamvu ikomeye cyane ikomeje kugenda ituma mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare bakomeje kugenda bahunga igihugu umunota ku munota. Turaza kugenda tureba imyitozo ikomeye cyane irimo irakorwa n'imbonera kure muri Cibitoke aho abaturage bivugwa yuko batari kuryama ngo basinzire kubera ibiturika biri kugenda byumvikana mu masaha y'ijoro. Biravugwa yuko kandi igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye gufata icyemezo cyo gutoza abasirikare benshi nyamuneka kugira ngo barebe yuko bahangana n'ibitero bikekwa yuko bishobora kuzagenda bigabwa kuri kiriya gihugu cy'u Burundi. Turakubitira mu butasi bw'igihugu cy'u Burundi amakuru yamaze kugenda amenyekana avuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye yabagiye gusimbuza umugaba mukuru w'ingabo uyu mugabo Prime Niyongabo akaba agiye kumusimbuza umugabo mu by'ukuri Brigadier General Ndegeya Diomede. Uyu nguyu bivugwa yuko ari we ukomeje kugenda avuga rumwe na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye mbere yuko amatora y'umwaka w'ibihumbi 2027 agera agomba kubanza kwikiza bamwe mu babona yuko bazamubangamira abenshi barimo Reverien Ndikuriyo barimo Denise Bucumu nkuru nziza uyu ari umugore wahoze ari umugore umutambu wa nyakwigendera Petero nkuru nziza ariko nanone bikavuga yuko umugabo urimo Prime Niyongabo nawe ashaka kubanza kumwikiza noneho igihe cy'amatora kikazagera nta numwe ushobora kuba yatambamira bimwe mu byemezo bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agenda afata. Turi buze kugenda tubabwira byinshi nyamuneka ariko tukira aho ngaho reka tubasabe muze kudukora subscribe mudukandire like mudukandire share mu by'ukuri kugira ngo amakuru yacu tuze kugenda tubana namwe umunota ku munota isaha ku isaha cyane cyane yuko amakuru yacu ubutapfa kugenda uyasanga ahandi. Nibyo biravuga yuko rero hagati mu ishyaka rya CNDD FDD intambara ikomeje kuba intambara yuko bari gushaka ugomba kuba yaba umukandida iri shyaka rizatanga mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027 ariko nanone nubwo bwose bisa naho bitarajya hagaragara kugira ngo hamenyekane ugomba guserukira iri shyaka nuko nanone muri indi shyaka rya politike ritavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko ishyaka rya CNL bivugwa yuko abaturage baho bamaze kugenda bahaguruka bavuga bati mu gihe cyose ishyaka rya CNDD FDD ryafatiye ubutegetsi nagihe igihugu cy'u Burundi kitabaye mu bukene ndetse nta n'igihe tutigeze tuba mu buzima bw'amoko n'igisirikare cyacu kigenda kigira ibibazo bitandukanye ariko nanone igihe kirageze ngo iri shyaka rya CNDD FDD rihererekanye ubutegetsi n'ishyaka rya Iprona cyangwa se CNL n'ubundi nayo akomeza kugenda agaragaza yuko akomeje kugwiza abanyepolitike cyangwa se abagumyabanga muri iki gihugu cy'u Burundi. Nanone kandi bikavugwa yuko kuva Perezida Evaristo Ndayishimiye n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo byagaragara yuko bakomeje kugenda bashyamirana cyangwa se batavuga rumwe byatuma benshi bigumura bakaba bareka ibyiri shyaka bakaba bahitamo kuba bashaka irindi shyaka rya politike bashyigikira mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Nshuti bavandimwe ngira ngo nkuko bisanzwe bimenyerewe amakuru arakomeza kugenda avuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye yaba arimo aragenda avuguta ibyemezo bikomeye cyane ashaka umuti by'umwihariko biravuga
yuko uyu mukuru w'igihugu yaba arimo arategura kwikiza aba bagabo abona yuko bamutambamira, nk'uko go yafashe icyemezo gikomeye cyane agafunga inkoramutima yiwe cyangwa se inshuti z'akadasohoka ziwe zirimo umugabo bita Alegiyome Bunyoni. Niko n'isaha ku isaha dushobora kuza kumva umugabo bita Reverien Ndikuriyo ashobora kuza gutabwa mu munyororo kubera yuko yamaze kugenda yigumura. Amakuru kandi akagaragaza yuko nubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo arimo arategura kuba yakiyamamaza kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, yaba ngo umuperezida mubi by'umwihariko akavuga yuko abasanzwe bamenyereye ibikorwa ndetse n'imikorere y'uyu mugabo, bivuga yuko perezida Evariste